hashing channel. First challenge Geama and historically beagan Celeste. Gira Hersan. Challenge horst id Geama and a mu ichet minach. This is the guy 18. Yeah, sure, and Geama was me click gach shaftring. Gira challenge. Is Geama Leuma and Celeste. Joe Hill. Agus Sishu Singus Leuma is really good a dash a hashin. I guess Shin Cook and the Hacken. Shin. You don't screen to screen. I guess ha Soon lad on the ladder. Not the challenge of Adach. Aye, Geama Nia noch bit of a ham. Sin agus acha fír yo gáin eke is teiche chumorú leis leití chu daribh sa hae agus bríní ní picking about it in a minute. Ask yeah. Sealladh and I got him or have made ein with high. I shouldn't have written it baskets to the Gira. Not a touch of screen I guess I have skill Geama. It's just a Madeline. I hear the buying down it down it I guess makes the last and I'm Vinya. Step I guess leave I guess a right. Gira the heat level actually around your son spoilers and be a harsh drive. Ach can me shot a Joe skill like a Geama to this glan in out a character and part is out agus should Joe viada for your hound had a church in I can be in God, cheap miracles for your son at the flush. Ish, everything doing you shin. My yo, you find a lame, a dash at the dash. Ish, I'm just all about a dash at the shop. Sunny and raw. Sealladh. Chinna Sealladh having Gary is he should be like Jarak or Hanyamir Ein and a Denan Dulan Evarakam soon lad I guess Morelli was on Dulan Martian Yanu Synthesis is a good cumulator Gunyavi lad in the eye. Shot urgent character did a rummy mach. Shot you.
Stel maar uit de klachten, gloes het fakelen als de brein. Sitting het brein parach gri Theo ach so shall I think I shall go orange. Nu de hitching aatje een beetje niet hier die maar het paar aan het weet je que shall me gave van ik heel daar in het willen gaan met echt niet verder. Is creëer in de Geama zo. Als je niet kan het genu kiel ga en het daar is ik niet daar zo. En weer is nice. Die is veg. So, yeah. Oops. Stop it. Oops. Gaat er wel verder. Toch ik wel het gedaan dat ik het hier aan hen. Ach, niet meer heen je al het. Weet je het chill me aan mijn harken. Raast de commission jaren. Is wanneer ik het strap gebruik, die vast ski ergens beetje. Levi catcha als je niet gelukt die alle eet. Ja, wordt de serie get janu aan een Celeste geworden. Ik is haar in de levels had je dat kan het ook al eet. Wordt een punnetje af hij zo. Maar in het dag is je machine play aan. Ha eet janu en hier yo guy. Ik het zo. Ik ben natuurlijk uit een Gia veraan, maar als je er echt niet ieder is, ja. Oh. Nou, eerst eens gevraagd. Dus je kunt vast kunnen zijn als je een goede is. Clear. Yes. Je Geama really hound me in Guida ha we hebben weer Geama aan Shirley
mean, timing agus mi hain gos ar a híis ach na vascas entra is éile trealam gaibh go sinir na dhéanamh ha stacaite is rudanan here assist options agus had scanio sitting it aardig tegen Lewis aangegeven tal. Ik zou zien dat ik maar heb timer. Sitting it thars goed heen gruget strap wat ze have geri. Sitting it barach dashes a harsh goed heen. Ik sitting it my geri direct wie getur invincible. I guess mar sin dain haun again with genuine assassa sitting it has a vi gachluich is mar seo a bhí a chuir sios go 8% bicin na sasa timing an cheasta sin basically has ach Gíra suspension stoch go Geama versus in sitting in sin a chuir a suas stácha an fiach sin bhí sé Geama go tú realite ha mar ha ceanú sin dat is cha bhí féimeach seo ar a thuúlaneach a chaidíreach céalthú cin déit ag barach daine a Geama chuis really agus catch ein on Geama just harder I shall there so great if it could be it it's built isn't that Beagan san sinna chanéim had díadach ann ha géirí agus sinna carta an glan. Lára seo na mi a chuiris mi infinite air dash like the issue yeah anyway yeah it's just in there so this Sealladh no one ahead. That image of differ clear some fine was I guess image of differ routers and Lara can see Geama. An ráithríocha is mí clúiche Geama platformer mar seo a Celeste ar carta an glan agus am is sin with a rá comasach is go athrathach mar Jacob Lewis a Geama go héad sinna fed a smó is
fach mis má. Bud a Russian an we teach an bean stat a chlich ach chu mi mar ca fai mi Thomasach is that agus sin seo sé go capite a chiad capite agus nu sin jo iad gona sú an lá a thuú agus iad uair a bheas acu ach mar ha Geama héadní cantíine gin fearst nuair ha basclach sa basclach tuilegus tuilig ha giúmsachas agus a sin siúgáid céir na bheachasa. Cúiú sin tíadh Geama a bhálainn Celeste má sib céir san Geama le deoscéalach ach Geama ha car siimplí ach ar a dheolghean. Agus staidí sin anna hin na drásta agus tílimí i gcaicear ar san beagán óga i gcád. Cheers a drásta.